So later on ito dalawa pa yung sponsor tayo, and of course ito yun ito Hikanas as requested. Berbagai syaitan
kakabsat kan kakailyan, ag sapsapol kayo kadi, ti beach resort nga pagdigusan, ag tuyan, ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal, ti kailyan tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 0920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay. Pala na bating 18 minutos kasakbayan ti alas 7 terapi. Shout out na ito ay kahadwa nga taxi drivers 9309. Yeehaw! And of course, 6850 can 6854. Nasa pa iti kapi dati karwasyan deg sapa yan. Kamusta? And of course, yan. Shout out yung man dito. May isang driver iti Doldrin Taxi. Yan. Kira shout out. Ang dagdag ka man. Siyak day naglugan tatay niya. Di ambiyong niya kunam. Iti kunak nga patulod na iti Capitol Trinidad kat kunam. Ay! Iti Baguio laang. Iti appointment na ano. Apay, dati kas jay gayaw niya. Makakatawa nga ano. Sige ka ron, kapsat. Salamat. Apay, dati taxi lang kaya nga Baguio lang ka ron appointment na. Kunana. Pero shout out. Jack na imemorya nga permit plate number na basta Doldrin Taxi. Pasa pa yung katugaw na. Yan, mangitulot ka man na kapsa ay Trinidad, Capitol. Medyo nabayag si mong bat nga eh. Ibat ko na nakidi, ay Bagyo lang iti appointment ko. Kuna na. Bagyo lang iti appointment na. Alright. Well, anyway. Kayo kasta-kasta. Yan. Basta Trinidad, kunayo, traffic eh. Mangitulot kayo latan niya ta public service data madlaan. Pagtada si Marono niya, may shout out ginagluganak na nalipatak matan di plate number na Polaris Day. Kumusta bro? Thank you very much. Hindi panangitulod mo kanyak tatadya Capitol. Istorya kilikat agkat katawa hindi. Ay, adagyam iti appointment lang ti Bagyaw. Taxi. Sige, mag-shout out. Doldrin Taxi. Nagdendeng ka man. Sino ka man? Yan, pagbaliwam dito ang ugalim. Met pa ko na pasensya ka, anak mga itulod di Trinidad. Pagka nakat-appointment, ng Bagyo lang ka no, di appointment na. Nakapakatawa, ha, promise. Alright, mali siya na, dito, yan, Governor's Office, po, Governor Diglas,
And of course, para gito staff na dito. And kita mga kablawan man ni Sir Camilo Amlo Alomate. Yan, kamusta? Emang kantsaw ka na, gwapo ka na yung live ko. Ay, jay, personal kat, mas gugwapo ka naman. Thank you aklat. Thank you very much, Sir Camilo Alomate. Oras sangkat, alas 6:47. Tirabi, Philippines Standard Time. Nag-relive tayo, nag-stop niya. So nga ala, pasensya kayo. Terry Dallis, may shout out. Tamala bro. Ayun, nantun mala tamala. Ay, thank you very much. Ito yung Bodegas Star. Okay, ara. Nasing napsalak ni... napsalak ni Dr. Dapayan. And shout out kini partner Sindong Tulaw. Kami lang ka-PJ Dapayan. Dapayan BSU that time. Bigsa gamin di todo. So mga paglinong ng taman nagkapay. And pa shout out man DJ Al at Tanasio family, Mario family, and Tiwing family. Thanks DJ Al. Request song man Sir Jai, To Love You More. To Love You More. And pasensya niya hati nga makaplay iti international song permit copyright na. Okay, so ito man ito may isang request di kalman and God bless Bukod para di kahilian nga taga Bukod. Kamusta kahilian si Bukod? Ito ay amin nga sa pulong nga mo munisipyo nga sa pulo nga barangay sa iti Bukod Benguet. Ito yung barangay officialis. Kaya yung agpariilik napigsa sa mat ikub the heart da. Sa hindugan Jain puso Tugadya kag dibdib kanam Ang kanto'y nagdadagwan Chilakpan pasyalan Nakasaksak batan ni ulay mangundugan na masyayaw kabulumani si manis puida ang kangantoy digat ni biyang asyal at pa'y kapatkan kinabak ng jag matungkang God bless Bukod Lugar jarak mayarakan Pambira dekat God bless Bukod Onida-dita kumai ulay Tangan kas-kasat pa'y God bless Bukod God bless Bukodians. Susan Budangan made a shout out. Yeehaw! And of course, can you have 13 million live viewers.
Pangkat ni Pandiagam ang banaw panumaan. Pag-background na music tayo lang basta dito from 9427. Good evening, DJ Al Kantaman. She found the key. And pang-greet ko ti amin nga naka-tune in dito ay Quirino Hill. Salamat, DJ Al. Anonymous. Yeehaw! Thank you very much. Absat Anonymous. Basta kayo amin dito Quirino Hill. May tayo pan progreso Hello, DJ Al. Ano, wow. Nimbag man. Saan mo nga natumpungan? Gay lakay nga nauyong ang taxi driver. Nauyong baga na ibabayo. Day takargayo. Nga bagas. Ta sa anak nga taga bagkat. No, di kat ag-drive lang ka no. Ala. siya'y mo ganula. May man lang di tumulong tayo apo iti pasaeros tayo. Karagaro no. Ano piman iti kargana. Palapalad pa. Tanyo may ayatan di pasaeros yo. Pagdubliin na di patak iti taksi yaw. Canlis buko. And good evening, DJ. Tumangulusutan, Duganta. Stay tiksantaha at ninasyam. Imasyam at kuan ko undaw kay Trinidad. Hanam ara naman ali mas makpay tuwak. Anto mas makpay tuwak ali sinundo. Siya kadnan ko. Ayan, agnan ingas waray mauuap. Ingas to ita agtuha intulod. Ingas to kuma nam nganto. Ingas to kuma nam tini. Ha, sige sir. Haman talaga. Hati salamat ni makaawat ka. I win kan siya to. Makaisumak lang nga makakatawa. Ito kung na nga bagyo lang kanot appointment na. Oh, na yan. Driver iti Dorlin. Once again, mag-shout out. Driver ti Dorlin nga isa naglungunak ni Tambyong. God bless Buko. Lorena Kimball, may shout out. Kumusta? Dita Togday Benguet. Yeah, may 16 million live viewers. Pasensya kayo nag-relive tayo. Naputol ay live dito tayo. Alright, so dito ko God bless Buko. Kaya of course, dito ang kanta katisagsakot ang ratio. Di Showbiz Cafe and Restaurant Resort to Benguet. Mabalengke nga dumagas nga kapi mangan ang merienda. Kaya orang manan dagiti nagkakaimas nga mamakan nga specialty da. And of course, sa dahil rice topping, short orders, snacks, kaya dadwa pa mabalin pa yung pang-vinyuan, karito special occasions, sinyaman dito okasyon nyo. Kaya nag-akseptar dapat lang para karito ay catering services para ita kasar, binyag, birthdays, meetings. Yan, sa pulanlan ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, ano ni manang ulit ko sa Lansilino. Iti ka na yun na ng impormasyon. Libre iti wifi, pati broad coffee, libre. So, saan pa kayo mga ibigan? Nalawa iti paradaan apong. And shout out man sir, nilakay ko nga butog. Jay Ansagan Tuba, salamat. Kung naman ni Angot Awayan, Yabis. Yan, may shout out. Kinyamin, Rita Ansagan. And Jill Istabaya, may shout out. Hello po. Yan, kasama. Kini Insanings, Mitzi Kodyo Panis, may shout out. Yeeha! Yan, Martin Davison, na siguro dyan main shout out. Ti amin nga ikalasipan ato ka itogoy toblay tan idaklan. Alright, thank you very much. Good evening sir, DJ Al, listening here in Toblay. Hello to all, yan, greetings from Pulorin de Kimpaoy. Okay, siyempre na magbati nga suwang mano ang minutos. And of course, ito pa yung pagyaman ng dagito na doon pa. Nga sponsors tayo. Ayan. Dito
Ito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyuan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Ari mo'y balda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailian, hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Now is sila sa requested pamakadang sa mayroong iterate programa tayo digital special. Salamat naman ang kanya amin nga nagtangang nagbuya. Di nga man naghatwain ito bigat iti kasamad lang oras alas 6 iti sabtam ingin alas 7 iti rabi. Kaima naragsak sidi din ay agaw ko sinlabi adak pa'y kasun. Yan na ganod. God bless all of us. 67 still din na po Diyos Tiagina. Ay uyak narig Digital, haligriban us bungsal may batbati iti naragsak nagasat nga oras tiyo amin. Ang babasa nga sardam tiyo amin. Si Apo Diyos na lang may siyaw. Bye-bye! nabayag magay damag kung sika namrik na sik ay hanap mo na